Gusting tan si Suping. Jad programang Gusting Goes Anything. Jalabat ed 1296 DWPR. Santos tan maabig ya panangug to kakaaro kira si mabilalangula susayan oras tapi ano si kayo naligliwa taantak maingungot kayo at sayan panaon katawang kun Diyos ang puta-putang sumundo. Ano na priskuan kayo ba? Wadya tayo tapi ano manliklikat nalingunan so ingungot at bilay ta ayay panaon katawan agmuantaylaan mo silong na kiyaw silong na taytay no nayari labat un silong ka dalob na dayat. Sayan bibitayan bibitan tayon petang toy kamusatan nel tamundong monta mong sikata ditan ang betul ukulaan mo nel tabundong ay diya katawan. Walay 42 suputang 40 ang galad 50 naabot tulak ko na katawan kun Diyos. Okay. Siyempre, advice, mangawit na danom. May danom iinuman ha. Nayari mo, pangkaw-kaw, tapi ano, numalingat, agda naango. Ay, Kaga po, malay ibabagang busing ba? Basta manawi kay danom. Agyo na awit tayo danom, no? Agi kargag kontainer. Kung ukulan, wala at plastic. Kung dino, wala at bute, ha? Kung paano mangawitak na danom, kamu ako pun mo, naibong. Alright. Siyempre, di akal kila. Manulog tilang ula, manlapod sayan, bugtang kadoras na launa at panabaglay na sayan. Programa tayo. Sa programa ng kapipipilin to, Supamanya Pulana-Pulano. Nayan ito'y may kabyangan. Welcome kayo yamin. Diyan sayang programa. Sangkaingalan tan sangkalikutan. Programan pakaringalan na sari ng drumaran sunwata. Manambayo'y kaarmanan. Programan magikal na sari alubaray dan sisilutan niya ingungot at bilay. Nuwalaratan niya ingungot ay katawan. Ang katawang kawa. Ay kalila dya. Tapi ano nabagbag iratan. Bagbagan tiratan, wadya kayong mi tuyaw tan mi kabyangan at programa. Gusting Goes Anything. Say kaiba tayo at technical side si Engineer Ernesto Tabundong. Siyempre, magtaro lingkor lang ula. Si Gusting nga matalang iting. Laman to'y singa ting-ting. Boses to'y singa pati. Gapulat, bahalag lang namang kuratan. Anto man. Mong tanay manok, anto yung tatandag dyan kang ko, akalukas marahay sipur ko. Ay, mong takin. Anto ya, un tatandag lang kang ko, akalukas marahay. Pirtay. Pirtay, kaya nanaryan to. Okay. Gusting Goes Anything. Kaya ba tayo technical side? Si Engineer Ernesto Tumundong, magtarulingkor lang ula. Si Gusting nga matalagiting laman tayo si katingting. Sumpalaman. Okay, ununan bilang musikal. Ay amayamay natin niya. Ditan, saray piyesta. Wala ramay contest na saray beauty. Beauty contest. Wala ba? So, beauty contest na saray gay. Nyala? Kansyonan tilara. Alright. Di malangka at karsada, alingawan taka.
Seksyo ng kursunada Nailamag at sika Agko apukpukan Tinumbok na kandalan Siksit impan laman Laman kusupin butang Singa paparlangan Sikay nginisiwan ko Limingaw kat beneg mo Kinindatan taka Kinindatan mo at Nang kingkindatan tatwa Akapantalusan ta Tampulin takarta ka At imabuli ka Nang cikintayatwa Say pampil-pil-pil lalakan ko Say kutis mon pino-pino Apaplusan ko'y laman mo Anggat sali, anggat ulo Nen karapasan taka Mampapakipot ka Nen agigi ka Singa iter mula Pinaulyanan wakla Karapasin ko pa. Iga pukid mukur. Anto mukur mo. Maganggana ka. Kwan? Abisal-bisal sumukur mo. Anto salin. Tingara kinukuta agad. Kita. Okay. Kita lah. Sige. Say pampil-pil-pil lalakan ko Say kutis mon pino-pino Apaplusan ko'y laman mo Anggat sali, anggat pulo Walay akarapas ko Tutan. Singaya 00 Jakla asita Walay ikno mundwara Sa kaya batuta Iyo. Jakla asita Walay ikno mundwara Sa kaya batuta Anto man. Walay ikno mundwara Sa kaya batuta Bading ka banaya Sa ilalok, sa nakarapas ko. Bibingka. Hindi manaya. Bibingkanan Maria Sumagata Masamsamit ya merienda Laut lano walay mantikil ya mampabasa No manggaway bibingka si Maria Totoo lay pila-pila Si Maria et pambantayan dala Ya mambibingka Si Maria et mangilit No manggiling nan sakit Yorungan to'y manateet Gilingan to'y manteklet Si Maria et malingit No manggiling nan sakit Sailingit to'y mamagket Mapalpal Si Maria et makapalik-liket Kanyan lalaki man pilala Bibingkan gawat to'y malimlimpet Mati puner Si Maria et mapilih-pilih bala No karawan da mau nganget Say aro to'y walang isisiple Panget-panget Masamit so bibingkanan Maria Laut lano jatapaw at nan mantikilya Maninamak no nasingong pula Siyak matlat sa tay Manilula Palit ng timakin la si Maria Bibingka to'y matantanla Padi totoo'y sansan sa kaila Mataldit dala Anto'y agaway bibingkanan Maria Aking tanag matabangla Ang gapula pati mantikilya Agla umbasa
punat lang. Gusting Tansi Suping. Diyan programang Gusting Goes Anything. Jalabat at 1296 DWPR. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alright! Kacha! Arrrr! Kachito, kachito, kachutuyo. Okay, tanod sayang pagkanaunawa. Ano makarakil tayo? Aga maingungon sa saray, aga nabasa. Gapuan tila. Ara may wala daladalan, ha? Asikaso yun, no, nakar kayo singsama introduction na sayan lingkuryo at pituyaw yun sayan programa. Ay mampayong kayo, ha? Kay payong, no, walay akar nyo. Nagkalula, wala kayong pataktak, ha? Tutay pataktak. Tan, lamo, iya salitang, ngalik dala na usar. Aramay atatang mat, anaray kuya, sikan ugaw, kabangatang ka. Anda, ayaman mula, ayamay agaw. Ay kanyan siyak ng saman, ugawak ni, nakar kulay agaw. Siya pala akakaran agaw. Agak akakar, mayroong sulatan agaw. Ay, puta-putang nasinit ka. Ande, sa iyakar mo agaw. Kang kumat, advice kumat. Sa iyakar mo, piano ka ang putang. Lakay labi ko. Di kasyo ha. Piano malikot tayo. Agyo ikikibot na may paalap, ha? Alright. Kinay. Makakarandagaw, tamputa-putang. Ito ay ang putang nga maudiman. Natunaw ka. Kung layagaw, lakay labi, kunda. Makamagani ang ibaga. Hello, kinang kumbarik Norby Parahas. May isang katarakyan ditan, una ang kula. Kumusta la, pre? Ingat, I miss you. May imbaga ka. Maninong kay Danom. Hello, again Norman Parahas. Hello ba again Madam Helen Parahas. Di tanad barangay Tubag at Mangaldan. Kumusta mo la si Linda tan si Ador. Tantawar again salitan si Dexter Doria. Hello again pare Dido Bustillo. Si Brother Edong Dinyeba tan si paring Ray Paraino. Kumusta lara? Aray Renas family di tanad sun 8, ha? Si Brother Tomas. Kumusta kilatan? Okay, alright. Mabasak la diay, ha? Basa. At ani piano kyan, agira na magantampol. At ani ang putang ni mo, no kuraya na basa. Namaga. Si Clarets Nonato Tamayo. Idol, shout out, watching from Binmalay. Kumusta kilatan Binmalay, ha? Ingat kilatan. Kumusta lay Budoy, tan si Buday, ditan. Si Count si Hala Buday, tan si Count, Kapitan Budoy. Niyari nga randa. Idol, gusing, pa-shout out, Jaad. Basing Bimalay, si Elisa Abalos Prado. Aga, wajanil tamundong, bibingka, kwantong tampo, aga, siguro. Bibingka ng Maria, Kuya Gus, kwanto, siguro, ng Kalabyan. Nanlutoy bibingka. Ni damoy mantikilya man. Nel tamundong, alright, siyete. Silong nasapoy na kulaw. Correct, kanto, nitan, si J. Fernandez Evangelista, sa ikonto, masanto si panahog to, Kuya Gos, Pilugayan Yupara, kanto, pinara to, timundalaing, hamo paparan, Lugayan Yupara, si Nanay Kumaring,
Ibanghilistatan si Ate Rosie Apid, si Russell Rodriguez, ibanghilistatan. Amin! Amin! Kutoy. Amin. Ya, taga Barangay Namulan, Lingayen, Pangasinan. Salamat, Kuya Gos. Salamat, Mat, ha?